Tudi v nesreči in potem sem dostkrat, kako rečejo, mrtva, da so me mogli oživljati. Driving under the influence is the reason for every third road traffic accident. Posledica je bila zlomljena 3-vratna vretenca in tetraplegija. In v bistvu od vratu navzdol ne bi nič bilo. Od vratu navzdol. In tudi po poškodbi sem dejansko samo desno ramo lahko premikal. And 22 is the average age when a person ends up in a wheelchair due to a road traffic accident. To raise awareness about the dangers of DUI among the young and their parents, we created a social marketing campaign, Heroes Ride in Pyjamas. We started the campaign with an online video featuring Slovenian celebrities and influencers. 22 let je povprečna starost, ko oseba zaradi prometne nesreče pristane na vozičku. Nočem pristati 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 na vozičku. Zato podpiram inicijativo Heroji furajo v pižamah. Mene je prometna nesreča prikovala na voziček. Da ne bo tudi tebe, bomo v akciji Heroji furajo v pižamah mlade z nočnih zabav brezplačno in varno vozili domov, tako kot to počno že nekateri skrbni starši. In upamo, da jih bo to počelo še veliko, veliko več. Ponoči so bili na delu Heroji v pižamah. Gre za vseslovensko akcijo proti vožnji pod vplivom alkohola. Brezplačno so jih vozili invalidi zavoda Vozim, ki so se sami poškodovali v prometnih nesrečah. With cars for handicapped drivers, modified specially for this campaign, we offered a safe ride home from parties to more than 100 young people per night where public transport isn't available. We included enhanced police supervision and an initiative for legislation change. We also opened regional discussions about the dangers of drink driving among youth, and on the national level, a social dialogue about the dangers of alcohol abuse in general that has to arise from home, from schools, from youth organizations and from society in general. In tako bova napovedala prispevek o akciji, s katero želijo mlade prepričati, naj zabav ne vozijo pijani, starše pa spodbuditi naj, če tudi sredi noči in v pižami, poskrbijo, da bo imel njihov otrok varen prevoz do doma. Jaz pa sem tudi bolj mirna, ko grem, pa jih potem tudi še ostale zvozim domov. Gre za zavedanje, da absolutno volan in alkohol ne sodita skupaj.